Muthia igoti ria KIAMBU nirituiriire kioho kia miaka 30 kuri andu atatu aria manyitikanire na ihitia ria kuraga NJAMBI mwaka-ini wa 2018. Sikutenda chochote. Samuel Ndung'u uria niwe wari MCA wa Riruta na muthuriwe wa NJAMBI undu umwe na Joyce NJAMBI na Wilson Mwangi riu magutungatira kioho giki kiria kiheanirwo ni mucirithania wa igoti nene ria KIAMBU Ndung'u uria augite wira ni wonanitie kuna ati Njoroge ni mundu wa wiru na wagagu undu uria ungikorwo wacungiriirie we gubanga mutumia wake kuragwo. It is a significant aggravating factor that the accused person's offending was an extreme act of domestic violence and femicide, and that it was an extreme and that it was carried out in the most brutish and sadistic of ways. The circumstances here call for a very stiff sentence to match the ruthlessness of the murder and its effects on the victims and the society. Ndung'u arerikana niwe warihire andu aria manyitire migwate NJAMBI muciini kwa mwena wa Thindegua kaunti-ini ya KIAMBU mbere ya mbite kugererio minyamario-ini itiganite hamwe nayo wari kunyitukia hinya kuheo sulfuric acid anyue iria acokire agiitiririo mwiri-ini wake na ikimucina. I hereby sentence each of the three accused persons to 30 years imprisonment. By dint of section 333, subsection 2 of the Criminal Procedure Code, the sentence period shall run from the 5th of April 2024, since that is the date the three accused persons were placed in custody. Mimi ningetaka akuwe bibi yangu kwa sababu nilikuwa nampenda. Na ile kitu imenileta hapa ni kupenda bibi yangu. Kama sio kupenda bibi yangu imenifanya nikakuwa hapa. Kama singekuwa nampenda, singekuwa kujibu haya mashtaka. Naomba kutia kwamba ijue mimi ni mtu anategemewa na familia kubwa. NJAMBI atiganeirio mugunda-ini umwe wa kahua na mundu wa wendi mwega niwe wetikire mbu ya NJAMBI kindu thaa 3 cia utuku akimuoya na kumutwara thibitari-ini wa KIAMBU level 5 mbere acokete gutwarwo thibitari-ini wa Kenyatta kuria acokire gukwira kiamukira urigitani wa mwanya tariki 26 mweri-ini wa Januari mwaka-ini wa 2018 no mbere ya kuite mwena wa thitango ugite ni amenyithirie andu a nyumba yake na madagitari hete muthuri we Ndung'u niwe wathugundire kuragwo gwake. Inakenera na nitua riu ni tondu riri Ndung'u mari na mubango kuma guku Thindegua all the way homeland maziwa ginya Kamiti na ndagire na second thoti onacio mariana kuga ati tutitige gwika uguo tuma 100% sure ati Ndung'u arohwo maica kogwo ithu tutinakenera igoti uria ria tua muthenya wa umuthi mundu tocio kumenya ni aria tuka MCA akona eno hoti munene muno ginya agatuonagia ndarakia ginya kuonagia igoti agacoka akaheo miaka 30 kou ona ritari kunyururia not only atumia ginya igoti ritu. Akigathiriria itua riri ria igoti mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba kugerera ndumiriri rurenda-ini rwake rwa Facebook wa Mucomba augite ihera riri riheanirwo ni igoti ni ribatie kuhuthika ta githomo gia kunina haro cia kimucii na makiria iria irongoreirie atumia. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wira.